Makiaria hindi ya guthurima uthii wa na mbere wa tabarĩra ĩno, gavana wa Laikipia Ndiritu Mũrĩithi na munini wake John Mwaniki maugĩte maĩ maya meranĩirwo kuma hindi ya wathani wa mũtongoria wa bũrũri Daniel Moi, no ũndũ ũyũ ndũigana gũkinyanĩra no rĩu kũrĩ na kamweneni. Kama vile tunafanya sehemu zingine za Laikipia, tunalenga sana kutumia maji kwa kufanya production. Upande huu ni production mifugo yetu, lakini pia ukulima. Kwa hivyo tunalenga sana kuimarisha jinsi ya vile tunavyokuza mimea na pia kufuga mifugo wetu. Tayari maji yamefika katika eneo ambapo tunaita Orkarkar. Twina miradi teno twikite kuria Sorio tukahe andu 5,000 mai mĩciĩ 5,000 cio ndakwenda 20,000 guku nakuo Laikipia North, na twina muradi ungi toyo wa mai na kuria Kinamba mwena wa Githiga, na still nginya kuria sub county area generator Kirima turekira mai nakuo nigetha andu makorwo ni mahota gukinyirwo ni mai ma kuhuthira ma kunywa ma kuhe ng'ombe ciao na mburi mai na nginya ma kuhota guitiriria thukuma. Aikari aya aria matanyitwo kugunika ni monanitie gikeno kiao makiuga undu uyu monaga o tari iroto, no riu ni marona mai maya maria marutitwo rũĩ-inĩ rwa Timau kilomita 70 ni megukinya mwena wa kiwanja ndege. Kushota kwa kishaka saa hizi tunaenda hata kuiba kwa wenyewe, hatuna maji kwetu. Sasa unaingia kama ni Borana, utapenya uingie utafute maji, ukiuliwa na ndovu ni shauri yako, kwa sababu sasa hakukuwa na otherwise ingine, ni lazima utafute maji ya watoto. Lakini leo tumeona tumepata maji, kitu ya muhimu sana. Narudishia nyinyi asante juu ya hii maji, kwa sababu hata watoto wetu wataweza kukaa bila kuenda shule juu ya maji, na wataweza kulala njaa juu ya maji, na njaa kwa nyumba na mtoto inalala bila kukula juu ya maji. We have also constructed 2 tanks of 225 cubic meters. Those are the head tanks up at Loimarik Farm. We are also underway with the construction of 3 tanks, varying between 135 cubic meters and 150 cubic meters. So in terms of implementation, I would say we're about 60% done, and by November, December, we should be 100%. Nĩ gĩkeno kũrĩ aikari a matũũra maya mothe kuona nĩ manyotokete nyota ũrĩa makoretwo naguo gwa kahinda karaya, na rĩu maĩ maya megũkorwo makĩmakinyĩra o mĩciĩ-inĩ yao. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma gũkũ kaunti-inĩ ya Laikipia, rĩtwa rĩakwa nĩ Paul Mwaniki.